murakoze. Uyu munsi nk'uko mubizi kuri iyi tariki ya 23 uyu munsi ku cyumweru guhera saa 9 haratangira igitaramo cya 80 Square aho kiza kubera muri Quiet Heaven. Mu kanya rero gatoya murabona twageze muri sale aho igitaramo kiri buze kubera. Nk'uko twabibabwiye imyanya ihari, hari imyanya itandukanye, dufite VIP nk'uko mubibona zamaze gutegurwa muri icyo gitaramo. Dufite VVVIP nayo irateguye, dufite ndetse n'ahasanzwe. VIP ni amafaranga 3,000, VVVIP ni amafaranga 5,000, ahasanzwe ni amafaranga 1,000. Mwese rero murararitswe muze dutarame. 80 Square irabararikira kuza, kandi Ahatoshye TV mwese mujyeho mukande subscribe kugira ngo mukurikirane icyo gitaramo uko kigenda kimeze. Murakoze cyane.